Swastiastu. Rajeng semeng alit sang sami. Rajeng rauh ring kelas 4 nggih. Ring mata pelajaran bahasa Bali nggih. Nggih. Sedurung iraga sareng sami ngawitin pelajaran dirana mungkin iring iraga berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing nggih. Berdoa di nggih puput. Nah, ada sareng sami ring rana mungkin Bapak jagi melanjutkan materi nggih ke bab 3 utawi pepelajaran 3 ngeneni nindek pupuh nggih, pupuh. Nah, mungkin sedurung punika jemak mungkin buku paket dan buku tulis nggih. Yani buku paket buka halaman 23 nggih nika wonten materi pupuh nggih mangda kepelajaran nggih. Nggih. Pak Landurang lan catet puniki materi renungan mungkin nggih. Yani sana wenten ring buku nggih. Nah, sedurung punika iraga sedurung mempelajari nindek pupuh alit-alit mangda uning napi nika kompetensi dasar yang harus anak-anak capai nggih. Dari aspek pengetahuan alit-alit mangda mengenal pupuh Masku Bambang dan Ginanti serta menelaah pada lingsenya nggih, yakni aspek keterampilan melantunkan pupuh Masku Bambang dan pupuh Ginanti sesuai pada lingsenya nggih. Niki dasar iraga melajah ring rana mungkin nggih wonten kali yang harus anak-anak capai nggih. Nggih. Sebelum punika sira uning napi nika pupuh nggih. Sira uning napi nika pupuh. Coba tinggalin dari bukune. Sira uning napi nika pupuh. Nah, pupuh punika patuh sekadi sekar alit nggih. Patuh sekadi sekar alit. Nah, sedurung punika ring tembang Bali wenten kekepah dados 4 soroh nggih. Wenten sekarare, sekar alit, sekar madya, sekar agung nggih. Yani sekar alit nika gening alit-alit utawi dolanan nggih. Wenten meong-meong, juru pencar, wiwah sane lianan nggih. Yani sekar alit nika macepat utawi pupuh nggih. Nah, sekar alit puniki mungkin pacang kepelajaran nggih, yani sekar madya, sekar agung. Sekar madya punika kidung Walugosari, yani sekar agung kekawin utawi irama nggih. Nah, ring rene mungkin iraga pacang pantah melajahin sekar alit nggih, pupuh manten. Nah, pupuh punika kaiket antuk pada lingse nggih. Napi nika pada lingse? Malih bos Bapak jelaskan nggih utawi latarang nggih. Nah, ring kasustraan Bali Purwo utawi tradisional wenten dasar tembang Bali sekar alit sane masta pupuh nggih. Wenten dasar soroh pupuh nggih. Pimanten nika dasar punika nggih niki. Wenten pupuh Sinom, Semarandana, Masku Bambang, Mijil, pupuh Pucung, pupuh Pangkur, pupuh Ginada, pupuh Ginanti, pupuh Durma, pupuh Dangdang Wulo nggih wenten dasa nggih. Nah, kengken carane iraga mangda apal niki sora pupuh nggih. Pak mungkin jelaskan. S M P G D nggih. S puniki M P G D. S-nya 2. Sinom Semarandana, M-nya 2, Masku Bambang Binjil, P-nya 2, Pucung Pangkur, G-nya 2, Ginado Ginanti, D-nya 2, Durma Danang Gulo nggih. Yani wonten pitaken napi manten soro-soro pupuh nggih. Ika mangdo elah iraga ngapalin dasa soro pupuh niki. Nah, ring rene mangkin
iraga wantah nggih. Wantah melajahin kalih pupuh manten nggih. Enten pupuh Mas Kumambang lan pupuh Ginanti nggih. Nah, kalih pupuh puniki pacang iraga pelajahin ring raning mangkin nggih. Nah, surung punika, nah niki wonten padelingse. Padelingse punika padah sekadi banyaknya suku kata dalam suatu kalimat dan perubahan suara pada kalimat terakhir nggih. Kan contohnya malih bos. Niki padelingse, banyaknya baris dalam satu bait nggih. Yening guru wilangan punika banyaknya suku kata di tiap baris pupuh dan sesuai dengan ejaan bahasa Bali nggih. Yening guru dingdong punika huruf vokal yang terakhir dalam tiap baris pupuh. Nah, niki kewastanin padelingse nggih. Padelingse niki kementen pupuh Mas Kumambang kewangun antuk lengkara petang cari nggih. Tawi 4 baris. 4 baris punika padelingse 4 baris nggih, 4 cari. Oke, cari ke pertama 12. Tapi nika 12 puniki nggih, nika guru wilangan nggih. Banyaknya suku kata di tiap baris dan pupuh sesuai dengan ejaan bahasa Bali. Oke, caraan ngalih 12 puniki ya niki wonten Bapak sampun mau warnai nggih. Misalkan niki cai tarke kemo ngambek pipis nggih. Cai ca niki sesuai dengan ejaan bahasa Bali nggih. Cai tarke kemo ngabe pipis nggih. Pipis i berikin apa? Jangan niki barak. Niki i nggih i. Jangan niki barak. Niki kewastanin guru dingdong nggih. Huruf vokal nggih, huruf vokal. Huruf vokal nampi manten a i u e o e nggih. Niki huruf vokal. Niki kewastanin guru dingdong. Adi sing s. Nah, niki anggen huruf vokal nggih. Cenja belakang nih huruf vokal niki kewastanin guru dingdong niki kewastanin guru wilangan. Yening puniki kewastanin padelingse nggih, padelingse. Ditu meli jajo nggih. Ditu meli jajo 6 nggih. Cari kedua wonten 6 nggih. 6a karena a pada huruf belakangnya nih huruf vokalnya. Niki 8 beliang meme a besik niki i huruf vokal i. Dimulihne megagapan nggih 8 nggih. Niki wonten sampun apa warnai nggih. Jadi pacang catat puniki mangga ke pause videonya nggih utawi stop. Nggih niki kewastanin padelingse nggih. Nah, lesang sami. Niki kewastanin padelingse. Nah, mungkin niki wonten pupuh Mas Kumambang nggih. Mangdo alit ning nada sane pupuh Mas Kumambang niki wonten lagune nggih utawi nada tembangnya nih pacang kecontohan oleh timpal Bapak nggih. Mangdo alit-alite elah melajahin nggih nada pupuh Mas Kumambang puniki. Mawinan minggu depan Bapak akan mengambil nilai untuk menyanyikan pupuh Mas Kumambang dan pupuh Ginanti nggih. Nah, puniki nada pupuh Mas Kumambang. Durus biar sayang. Pupuh Mas Kumambang. Cahaya tarke kamu ke toko diagati ne pipise abe beliang meme abesik dimulih ne megagapan. Angge alisang sami punika ibau
tembang utawi nada saking pupuh Mas Kumambang nggih nika. Nggih palan dorang ke pupuh ginanti nggih niki. Pada lingsa pupuh ginanti nggih cari pertama wenten 8 u nggih saking tuhu mana guru nggih u. Cari kedua wenten 8 nggih mituturun cening jani 8. Cari ketiga wenten 8 malih kawruhane luwir senjata nggih a. Cari keempat 8 neda di prabotang sai niki nggih i. Kelima keang yen ruruh merta nggih niki a. Jening cari keenam enten 8 nggih saenun ceninge urip nggih niki. Niki le niki nggih i nggih i ten p i nggih 8 i. Niki pupuh ginanti nggih 8 u 8 i 8 a 8 i 8 a 8 i nggih. Nah mungkin Bapak niki nada pupuh ginanti nggih mangdo alit hening lurus biar sayang. Pupuh ginanti saking tuhu mana guru mituturin cening jani kawruhin luwir senjata neda di prabotang sai keanggen ngeruruh merta saenun ceninge urip. Nggih punika iwawu nada utawi tembang saking pupuh ginanti nggih mangdo alih sang sami kepelajahin nggih kepelajahin ring jero napi nika pupuh napi nika tembang pupuh ginanti lan pupuh Masku Mambang nggih nika kepelajahin dua punika yening minggu depan wantah asiki pupuh nggih bebas nika pupuh ginanti atau utawi pupuh Masku Mambang nggih nika kepelajahin untuk minggu depan. Nah ring rene mangkin wenten tugas nggih tugas ring rene mangkin inggih punika mencari pupuh ginanti dan pupuh Masku Mambang nggih di internet beserta pada linknya nggih ngetang mencari pupuh ginanti lan pupuh Masku Mambang di internet beserta pada linknya nggih masing-masing dua nggih masing-masing dua pupuh ginanti dua dan pupuh Masku Mambang dua nggih catat punika pada linknya nggih cari di pupuh bahasa Bali nggih pupuh ginanti dan pupuh Masku Mambang catat di buku tulis nggih jadi sampun foto punika lan upload ke Google Classroom nggih mangga Bapak dicendin nilai nggih. Nggih punika tugas sering ranene mangkin yening wenten pitaken meneni nindik materi ring rane mangkin mangga ari tedang sang sami indayang nggih WA Bapak utawi Japri yening wenten sane durung mengerti nggih. Nah nggih meneni nindik materi ring rane mangkin Bapak cukupkan sampai di sini nggih. Nah sedurung punika elingan nggih elingan 3M nggih nanti menten nika. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih mano alih sami kena lan rahayu nggih mangda iraga sareng sami gelis ke cunduk ring sekolah nggih ngeranjing ring sekolah
mangko normal. Nggih. Ngeneni nendek materi ring rana mangkin Bapak Puputang nggih, Puputang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.